megalayapost.news. Kanong po Parish kum kaway ka Parish kabadan Hariboy District mentakas ngi ublayng kalalaban plipay ba ne penkentang omtang ya kaway kayeng mani batmay kabalang snong Katolik pamri o lumberhing hanroy hakani kasngi kalale buromru ya kasngi slatalay kabade kaway na kajingle niam kabalang Katolik bankan ma burom ya kajingrung ujisu hakanong ba Jerusalem haki arajar snam tam balalaj no shuabo sha shitom banya mahlor kading pna kipaj ba riungai kabalang Katolik bahab hakanong po Parish mentakas ngi kilasdang banya paj ba da kabara ik slatalay bankan ma burom ya kajing pedang kipaj ba hakapor bau jisu udang rung haganong ba Jerusalem barkani kapan ma ya kipa runget kum kata jingle burom haswa bau jisu ubakinget bau dei khon ublei un sa sha shitom ba sha sa narpna lani ka jing sedang jong tayo bakhu ka jing sha shitom jisu ya kate ka ying mani bathma lapan gantang ne pen kerku bat plipaj ba ta fada Paul Olpindro Lincoln ubade USDB provincial barim ke Shillong province harangkat ka jing don lang fada Peters Imli parish priest kanong po ufada Saulus Khatparan SDB ki sister ki katekes ki rangba balang bat daki hajar ngut pa riungai kabalang Katolik haba kerku bot penkentang ye kani kayeng mani lapan long nang baka mas bakhu blashim benta shirhem dagi pa riungai haka babam basip ye kamet bakhu jong utrai barengkat kati jingle burom ya kani kesengi selatalai balajutip pa ba haka perthai kum kapam sonde Jonga kalapoi nan rakhi kapaska haying jongpi ringkat bagi senran jonga Degi senran kilale kumbau jisu laptha iki bat kilapun khe ya gajing khawai paska ndala kem yong rim ulasang bam bat ki khadar ngut ki senran bat kat ba kidanya bam ulaong shisha nga ong hapi wei na pi un seset kalayanga De kilas si jur bat wei hadin wei kilas dang ban ong hau Utlay hatu nei mama ula phaitin uta ubalawi ilakakti hekapliang ringkat batnga on seset kalayanga ukuru pri on yap kumbalatho sapang jungu Henry Cordit yau tau priu dau bala set kalayo kunu priu kan jindla bhayo tau priu lada amshem lakhayu oning breaking lo rung menta hagata ke Jerusalem kaba mauhi un sayai menta baro sitayo pat kaba mangi government ko paravje baba mene ngira ya sadla ngira rawai ngira kada kada jenge kade kadak papau ke jingpri ke jungi boiro ini play ubasisya bagi ke tayogen ke mangingis dang nato menta ini ke ujisu ukhat we yang ai bi bandan ringkat badu katayo bakhoy kade katayo ke mangingi ha pandan hasenda jauh jisu Ambau jisu nuan bandana senda jungi am kini katayo kebakhuy kebamanginong mimiri bandar ringkat pengi ai katai ngakwa katai en komen ke parawiye ha kini katayo bakhuy kamdeng kebo ublay unwan bandar ringkat pengi kenma kini kini katayo bakhuy kini keba mana shimet ngadai ban yai ringkat bau jisu ngadai bandon ringkat bau kumba mangi habangi do ringkat bai mei ini bai ringkat bai mei ni pa ringkat bai kemen ni ki para ni ki ba i ki ba thon ni ki parok ki ba ya jang bat ni ki ba hi ngasam jungi ha ki pang ki sitau haba gidan kita kata kejingpang mat kejongki gidan ke hospital ni gidan hayeng kimma banle ayeng ni iba hayeng iba beton gidan berbuah senda joki ngatip kata rai jelong beri bujeng pitip iba amdan takon ne ukun o banle lendet yakakmi ne kupa
ni yang kipui ni kepai ban le lendat ni ban jendak no iki ban ngam kwa ban sumar jeme ngam kwa ban sumar ya pha ngam pham dei kamta bari bahi ngasanju ngadon na pre jubi ngam jelong pri wapi punnum eno yaki habaki pang kisidam habaki jenja kisipa kilanat hakato por na tip bamapi punnum eno yaki kata kada tip kata jelong pri ujini tip kumba mangi ko longkpa ko longkmi ko hemen ko para kali-kali katayo kapal mangi sedang kabau jisu udan kam bangin dan rengkat baru kemakai jinyat bisa kejuku kelas sedang nado mata kesi hado kesi tapi buku Meghalaya Post.news